Atongeria ba makanisa ni borete thirikari itigakurukia mawatho jaraja gatuma bari mugutumiria ruteto rwa Murungu ndene ya maskuru bakiaria baugite untu bubu gatuma kinya mathomo jamwe jareme kuritanika skuru arabaugite mendekithia jaja Senator Danson Mungatana jakangaratania kinya moroto jwa skuru ira ciaki na misingi ya gikanisa ni untu bubu bugatuma bare mugwitithia bwega ntumiria ki Murungu na bubu bukejania nabo gutamwerekera mwandiki wetu Antito Samuel Geshima na kurikithia Babana aritoba imwe ya cukuru ira irugamiritwe ikanicha ya PCA kuma ntere cha Gantaraki bara emunde batindite kirendiunga ya gikithomo ntere cha chuka kirigwa kironto bagegwa bakirutha bukonie cukuru bagegwa bare amwena atongoria bakanicha baragatariana kuona te cukuru enu irugamirini bwega bagegwa bagitigira ati aritoba kurutano mitigo ya Gikristo onto brande bomba kuringika anene wegwa watho brabo endekithitwe Senator wa Tana River Danson Mungatana bugakuruka burabu kuregana na kurutana mwana nkwega ya cheki dini tatiga muciari wake apejanite rutha shukuru yetu ni ya Gikristo na nigituma tumiakite au PCA Gantaraki Church na gitumikira kenene muno gitumite toya kashukuru akuwe na kanitha nikenda tukuria twana na mitugo ya Gikristo mitugo ya gukira maundu mara mathuku thini wa skuli yetu tuna programs ya PP program CRE na makeria tukarutana mathomo academically ni tuthaga turaithirite muno nikenda na baito bakulabeana babata na bagatuka bagutethia bururi wetu na nja bururi bariuga watho bobo bukaja ukuruka bukathiria burugi tumikia makanisa maingi kuigwa mari na cukuru sheria ngwishira no itucokie kiwango kinene muno nyuma ni untu haja yetu aswatwe alimu kana ona atongoria ba kanisa ni gukuria mwana na mitugo ile yagiririte kogu te mauntu ma membi kumushokia kendini fulani atongoria baba iba ukinyeria ati urutani bobo bwa Gikristo ibotethagiria anene ukiria atongoria batari na kwibenda na nkuruki kureta nthoni imbega cukuru na kinyamichie twithini wa foundation ya kanitha ana beto bagatuika na babata na nonto bakula be bwambere be thini wa kanitha na bagikiraga ngai magitaba bagatonya ke areas Jacob akatha bakirutagira wira bururi ni wetu wa Kenya ona bagatuika bakathurwa giutongoria wa muthemba no uriko bakethwa bagituiraga sasawa be antu bakwitigika batena ungumania nuntu bagukira ngai teto ino ya kuthomithia na mauntu ma Bible ni mbega muno nontu ni kuzuiana kwitha bakithagia masukuru kwitha bagitonyanaga na mitugo etikubwa on higher levels baadhi na umbele baka reflectaga they are coming from our school where the ground ni church nine umwaje liba kenete muno because kajojo gakwa ndenkwigwa tamberu ukenda wetu kwa ya mwana adijaga yake akitonya akamenya wakana kathi kanitha ni wakwa ni kambirete ngai thank you no ndamwire school ile ambega arutetwo mitugo mega even today na grade 1 ni kampo ithagia na kamera we must pray before we sleep na after when we wake up in the morning so I thank God na nkera thank you ngamwathani makeria si sukuru ya Gantaraki Academy it is the best school Eliambije ana ne barutagwa mitugo ya ongai nkuruki bariuga ati urutani bobo bwa Gikristo botite mamwana aremwa ikurutha bwega mathomoni academic performance we are performing very well currently we are on high positions the top 10s kuma ke zono exams bakirombaga gikaro gya Senate amwe na abunge bago batigetigiria ukurukia watho ta bobo MPs beto wala tuthurite batikareke sheria gwikoroka ewi amba guteshokia kiwango kinene muno nyuma na thirikari igatwikete kumba gutwika government nuntu bwa mitugo emithu thirikari yetu ithinambe gututiririra mwenani wa kanitha nikenda ana betu bamba gukora bena mitugera miega Kiripotera Weru Njuma kuma ntere cha chuka mbita wa Samuel